Kuringana na aikari a itura riri maugite ona thengia ruhonge rwa Kenha kwambiriria gwikira mitiro matiganire tondu marendaga mekirirwo bumps kuona ngari no irahituka na thibidi nene. Twauga twikirirwo bump njega turakirirwo mithongori tutu tuhana tari tiri. Andu a Kenha ni magiukire yes no matinekora tukwendaga tondu turaikitie mateta gwi MCA witu tukaiga turenda twikirwo bump njega. Bump turenda bump na turenda bridge ogoro mutigwikira tutiratigithiria kaba twenje mitaro fareno na mwikire bump kia hinya no tutigwitikira ringi tunaga magikua tabu uguo niguo twauga. Andu a Kenha moko muthiri na ndamera na mathi haria mathiko-ini twamera ithio turenda bump teria ikinungi teria iharia raini na teria iharia Nyakairu. Twamera ithio turenda bumps riu andu a gwikira bumps ri moka mekira tunyamu tutu twa tutiritiri. Thutha wa kuhe ruhonge rwa Kenha mukana wa gwithondekera bumps marikia mathiko ma John Mwangi uria wa guthirwo ni ngari gicigo-ini giki kiumia githiru, ruhonge rwa Kenha rugikira mitiro nao aikari marari mwena uyu ungi magithondeka bump ya tiri kuonania kwaga kuiganira kwao. Tikuikira tondu tutinekirirwo uria tukwendaga bump tutikwendaga ino metiratiro eyo turenda bump. Mukau na maithikiri o nyenewe ndirarugama speed yo iria ngari irathie nayo ni tondu kaiganaine na rami riu ri ndageria kura haha ri ngerwo atiriri ati haha hatingikirika bump kamoria atiriri hararega gwikirika bump niki na haha no kinungi na no haha no raini. Aikari aya mehitite guthie na mbere kwikirira bumps nginyagia ihoya riao rikinyanire. Kiribotera Inooro TV njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.